Imyaka ibaye 4 hari intambara ikomeye hagati y'ingabo z'Uburusiya na Ukraine. Intambara yatangiye bamwe bibwira ko izarangira mu kwezi kumwe cyangwa 2. None umwana wavutse intambara itangiye arangije umwaka wa mbere mu mashuri y'incuke cyangwa se maternelle. Ni intambara isa niyaje yongera umunyu mu gikomere cy'abatuye isi, aho bari bamaze indi myaka 2 bazunguzwa n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Abenshi ingaruka z'iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya twazumvise mu izamuka rikabije ry'ibiciro kubera kugabanuka k'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa byanyuraga mu nyanja y'umukara. By'umwihariko ibiciro by'ibikomoka kuri petrol, ingano, ifumbire ikoreshwa mu buhinzi byose byariyongereye kubera ko biri mu byoherezwaga ku bwinshi biturutse muri Ukraine n'Uburusiya. Igihe cyarageze dukurayo amaso, intambara yanga kurangira, twiga kubaho mu bundi buryo. Muri make iyi ntambara yatwigishije amasomo yo kuva kuri bimwe mu byo twakundaga kera ariko tutabasha kwikorera cyangwa se kujya kubishakira handi, twemera ko biza biduhenze cyangwa se bitanafite ubuziranenge nk'ubwo twari dusanzwe tumenyereye. Ikidashidikanywaho nuko iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya hari amasomo yatwigishije yadufashije mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aya masomo nk'abantu ku giti cyacu ndetse n'ibihugu ubwabyo byarayize. Niba twebwe n'ibihugu bitandukanye twarize amasomo y'imibereho kubera iyi ntambara, igihugu cya Iran cyo kigiye amasomo muri iyi ntambara arebana n'imirwanire ndetse no gushakisha inyungu mu ntambara. Iran imaze iminsi yibasiwe n'ibitero by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Isiraheli. Mu gihe twebwe twigaga uburyo bwo kwizirika umukanda, Iran yo yigaga uko intwaro z'abanyaburayi n'abanyamerika zikora, dore ko ariyo ntambara iheruka yari ikoreshejwemo intwaro nyinshi z'ibihugu bikomeye kandi zigezweho. Hari n'intwaro ibihugu nka Amerika byari byarakoze ariko byarabuze aho bizigeragereza, bizikoresha mu ntambara yo guhangana n'Uburusiya muri Ukraine. Mu gihe abandi twari duhangayikishijwe n'ibidutunga, Iran yo yashyize ingufu mu kujya kwiga izo ntwaro nshya z'abanyamerika ndetse no gutangira kwiga uko icyo gihugu cyakora izindi binganya ubushobozi cyangwa se zizirusha ubushobozi ariko zigakorwa ku giciro gito. Amasomo Iran yigiye muri iyo ntambara niyo yayifashije cyane kwihagararaho ubwo Amerika na Isiraheli bayigabaga ibitero guhera mu mpera z'ukwezi kwa 2 muri uyu mwaka. Ibi byagenze bite? Reka tubivugeho. Yari twa Ismael Mwanafunzi. Umwe mu basirikare bakuru Iran yohereje kujya kwiga intambara ya Ukraine n'Uburusiya yitwa Hussein Dadvand. Ayobora ishuri ry'imyitozo ya gisirikare mu majyaruguru y'umurwa mukuru Tehran. Ni rimwe mu mashuri anyuramo abasirikare benshi ba Iran bakigishwa byinshi birimo kurasa ndetse n'amayeri y'urugamba. Mbere y'uko Amerika na Isiraheli batangiza intambara ku gihugu cye, ikinyamakuru The Financial Times cyavuze ko yoherejwe muri Ukraine ngo yaragiye kwiga uko urugamba rwifashe n'amasomo igihugu cye cyakwigiramo, dore ko kuva na kera abayobozi ba Iran bari bazi ko Amerika ishobora kuzabatera, icyo batari bazi ni igihe. Hari inyandiko Dadvand yashyize mu kinyamakuru cy'ingabo za Iran agaragaza ko yatunguwe n'uburyo Ukraine ibasha kwirwanaho ikora drone nyinshi ziciriritse ariko zifite ubushobozi bwo guhagama ingabo z'Uburusiya. Iyo nkuru yagiye hanze mu myaka 2 ishize. Yasabye abayobozi b'igihugu cye gushora imari nyinshi mu ikorwa rya za drone, guhindura uburyo abasirikare bapangwa ku mirongo y'urugamba ndetse no kuvugurura uburyo ingabo za Iran zitozwa kurwana urugamba. Yongeye kugira inama igisirikare cya Iran inama yo gushaka uburyo cyakwinjiza ikoranabuhanga rya AI cyangwa se ubwenge buhangano mu mikorere y'ibikoresho by'iki gisirikare by'intambara. Inkuru nk'izo zigaragaza icyo Iran yakwigira ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine zakomeje kugenda zigaragara mu binyamakuru bya gisirikare bya Iran. Icyo zose zihuriyeho nuko zagaragazaga ko Iran irimo kugenda ihindura intwaro ikora ikazijyanisha naho isi igeze, ndetse ikareba n'uburyo igenda ihindura amayeri yakoreshaga haba mu gutoza abasirikare n'imitegurirwe y'urugamba. Rimwe mu masomo akomeye Iran yakuye muri iyi ntambara ikanayashyira mu bikorwa harimo kuvugurura drone zayo z'intambara. Aba basirikare ba Iran babaga boherejwe ku rugamba rw'Uburusiya na Ukraine. Mu byo bitegereje harimo ko Uburusiya bwarwanaga ariko bakanareba uburyo Ukraine yabyitwaragamo, aho yatsinze bakareba icyabiteye, aho yatsinzwe bakareba icyabiteye, bakohereza amakuru itera. Davdand mu mwaka ushize hari ikiganiro yatanze mu itangazamakuru avuga ko bahinduye ibitabo byose bakoreshaga bigisha abasirikare kurwana urugamba, byose bakabikora bishingiye ku bunararibonye bavanye mu ntambara ya Ukraine. Icyo gihe yaragize ati intambara y'Uburusiya na Ukraine ni kimwe mu bintu twasesenguye twitonze. Ati kimwe mu byo twabonye nuko ari intambara yakoreshejwemo cyane drone ndetse n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, intelligence artificielle. Ati turimo kubona ubwiyongere bw'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu gisirikare n'ibikoresho bito cyane. Izi nkuru zose zigaragaza amasomo Iran yakwigira ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine
zanyuzwaga mu binyamakuru bya gisirikare zabaga zanditswe n'abasirikare bakuru, abasirikare basanzwe bagaragaza ubunararibonye ndetse n'abashakashatsi mu by'umutekano. Ikinyandiko zabo zagiye zihuriraho nuko zagiraga inama igisirikare cya Iran yo kwivugurura kikiyubaka bijyanye n'igihe nuko ibindi bisirikare bimeze. Muri izi nyandiko kandi aba basirikare bagaragaje bimwe mu bibazo igisirikare cyabo gifite. Hari nk'inyandiko yanditswe na Qamar Heidari ndetse na Abdollah Purshasbe, abasirikare bakuru muri Iran, aho bagaragaje ko igihugu cyabo gisa nk'ikidafite gahunda iteguye yuko cyakwitwara ku bibazo by'umutekano bigenda bivuka umunsi ku wundi. Mu 2023 banditse inyandiko igaragaza ko Iran ikeneye guhakaza inzobere mu bijyanye n'amavugurura ya gisirikari, inganda zikora intwaro zigakora izigendanye n'igihe kandi zigashyirwamo ikoranabuhanga rigezweho ririmo drone, intwaro zikoresha imirasire cyangwa laser mu gutwika iz'umwanzi ndetse n'izindi zigezweho zirinda ikirere. Bagaragaje ko bakurikije ibibera muri Ukraine kuba batiteguye kuri urwo rwego ngo ari ikibazo gikomeye cyane. Umwarimu muri kaminuza wigisha kuri Iran i Paris mu Bufaransa, Nicole Grajevski, avuga ko kuba Iran imaze igihe yandika cyane ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine ngo ari uko babaga bashaka ko abanyeshuri babo, ni ukuvuga abasirikare bashya, bagira ibyo bayimenyaho ndetse n'ibiberamo. Aziz Nasirzadeh wabaye minisitiri w'ingabo wa Iran akaba ari no mu bishwe ku ikubitiro ku itariki ya 28 mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka ubwo Amerika na Israel bateraga Iran, yigeze kwandika muri ibi binyamakuru bya gisirikare ko hakenewe kubaka ubushobozi bw'igisirikare cyo mu kirere cya Iran, hagurwa indege z'Abarusiya zo mu bwoko bwa Sukhoi 35. Uyu mugabo akimara kuba minisitiri w'ingabo mu 2024, Iran yahise itangaza ko igiye kugura indege za Sukhoi 35. Muri iyi nyandiko anavuga ko Iran ikwiriye kugira drone ziraswa rimwe cyangwa se drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze, ikazigira ari nyinshi kandi zirimo ikoranabuhanga rya intelligence artificielle. Yanavuze ko hakenewe amavugurura mu mikorere y'igisirikare kirwanira mu kirere. Ibi yabivugaga kubera ko icyo gihe yari umugabo w'ingabo za Iran zirwanira mu kirere mbere yo kugirwa minisitiri w'ingabo. Nasirzadeh hari indi nyandiko yanditse avuga ko igisirikare kirwanira mu kirere cya Amerika nta bushobozi gifite kubera ko nta mavugurura yo kukijyanisha n'igihe gikora. Muri izi nyandiko z'abasirikare bakuru ba Iran n'abashakashatsi hagaragaramo inama batangaga ziri mu buryo bakwitwara hagize ikibazo kiba mu muhora wa Hormuz. Hari nk'aho bagaragaje ko hagize ikibazo cy'umutekano kihaba, uburyo bwa mbere bwo kwirwanaho ari uguhangana n'umwanzi, uburyo bwa kabiri bukaba gukoresha imitego ishwanyaguza ubwato munsi y'amazi ari mu muhora wa Hormuz. Abasesenguzi bakavuga ko uramutse urebye ibyandikwaga n'abo basirikare mu binyamakuru by'ingabo bigaragara neza uko batekerezaga intambara, uko bari biteguye n'amayeri bari gukoresha mu bihe batewe. Amwe muri ayo mayeri ni nayo koko yakoreshejwe ubwo Amerika na Israel batangizaga intambara. Hari izindi nyandiko zanyujijwe muri ibyo binyamakuru zivuga ko gukora drone zigezweho zijyanye n'igihe, kuvugurura itumanaho rya gisirikare no kongera intwaro zirinda ikirere cya Iran. Aha hose bagaragaza ko hakenewe guteza imbere ikoreshwa rya intelligence artificielle. Nubwo hari ababona iryo sesengura ry'ingabo za Iran nk'ikintu gikomeye, umushakashatsi Farzin Nadimi ukora mu kigo Washington Institute for Near East Policy avuga ko inyandiko nk'izo ziba zirimo amakuru make cyane ku buryo utayagenderaho ufata umwanzuro ku bushobozi bw'igihugu cyangwa se ngo umenye ibyo kirimo gutegura. Nadimi avuga ko impamvu ayo makuru yo mu binyamakuru nta gifatika yari gufasha nk'uwari kuba ashaka gukora ubutasi ku myiteguro y'icyo gisirikare ari uko Iran imaze igihe yaratanze itegeko mu basirikare bayo ryo kwirinda gushyira hanze amakuru akomeye ashobora gushyira mu kaga umutekano w'igihugu cyangwa se agatuma umwanzi amenya ubushobozi icyo gihugu gifite. Icyakora hari abandi bavuga ko abahanga mu butasi badakenera amakuru menshi kugira ngo bamenye ko hari impinduka cyangwa se ingingo idasanzwe yo kwitaho. Kuva intambara ya Amerika na Iran yatangira, Iran yagaragaje kwihagararaho kudasanzwe ku buryo bivugwa ko n'abayobozi ba Amerika byabatunguye. Imwe mu ntwaro zayo zagoye abanyamerika ni drone yitwa Shahid. Mu 2024 nibwo abashakashatsi mu by'intwaro bo muri Amerika batangiye kwigana Shahid z'abanya-Iran. Icyo bari bagamije cyane ni uburyo hakorwa drone idahenze ishobora gutwara ibisasu ikabishugunya aho bayohereje, ntibyoroherera radari z'umwanzi kuyibona kandi banayirasa igihugu ntigihombe byinshi. Bari bamaze iminsi babibona ko drone za Shahid Iran yakoze zirimo gukora akazi gakomeye cyane mu ntambara, cyane cyane intambara imaze imyaka irenga 4 ihanganishije Uburusiya na Ukraine. Izi drone zazengereje abanya-Ukraine ndetse zerekana ubushobozi bwo kwinjirira byoroshye systeme z'ubwirinzi z'abanyaburayi n'abanyamerika. Izi Shahid Iran imaze iminsi izikoresha ku bwinshi irasa kuri Israel
kandi zimwe zikabasha kwinjira no kwangiza. Ni nazo zakoreshejwe ku bwinshi mu kurasa ku bihugu by'Abarabu bibarizwamo ibikorwa n'ibirindiro bya gisirikare by'Abanyamerika. Urebye drone za Lucas z'Abanyamerika zijya kungana na Shahid z'Abanya-Iran no mu biciro zijya kwegerana, kubera ko y'Abanyamerika ifite agaciro k'ibihumbi 35 by'amadolari mu gihe ya Iran ifite agaciro k'ibihumbi 20 by'amadolari. Hano ndavuga drone imwe. Lucas ifite metero 3 z'uburebure na metero 2.5 z'ubugari. Izi drone zifite ubushobozi bwo kwikorera ibisasu bihagije byashobora kwangiza ahantu hanini. Sosiyete y'Abanyamerika yitwa Spectre Works niyo yakoze drone za Lucas. Ikoresha internet ya Starshield, bivuga ko itangwa na sosiyete ya Elon Musk izwi nka Starlink. Byashimishije cyane inzego z'umutekano za Amerika gushobora gukora ubu bwoko bwa drone kubera ko zirahendutse cyane ugereranyije n'ibisasu bya missile byifashishwaga mu ntambara zibasaba kurasira kure, kubera ko nka missile ya Tomahawk iri mu zigezweho Amerika yifashisha nibura imwe ifite agaciro ka $2,500,000 by'amadolari. Icyakora nubwo bimeze bitya, Amerika ifite ikibazo cy'uko ubu bwoko bwa drone bugifite inenge zo kuba zihuta cyane nk'uko missile zihuta. Ikindi zirasakuza cyane ku buryo kuzitahura mu gihe zinjiye mu kirere cy'umwanzi biroroshye cyane. Ikindi nuko kubera ko ziba ari nto n'ibisasu yikorera biba ari bike ku buryo bidashwanyaguza icyo bazoherejeho nk'uko babishaka. Nubwo bimeze bitya ariko abashakashatsi baracyakora ibishoboka byose ngo bongerere ubushobozi izi drone ku buryo mu bihe biri imbere zizaba zikoreshwa cyane ku rugamba kurusha kwifashisha missile kubera ko zirahenze cyane. Ikindi nuko gukora drone byihuta cyane kurusha gukora missile. Mu mwaka wa 2014 Iran nibwo bwa mbere yakoze ubu bwoko bwa drone bwa Shahid, ariko zakoreshejwe bwa mbere ku rugamba mu 2019. Mu 2022 ubwo Ukraine n'Uburusiya byatangiraga kurwana, Iran yahaye Uburusiya ku bwinshi izi drone. Uburusiya bwanahawe ikoranabuhanga ryakoreshejwe bakora izi drone, bashinga uruganda rwabo batangira gukora izindi nkazo ariko zivuguruye zifite n'ikoranabuhanga ryo hejuru. Mu cyumweru kimwe intambara ya Amerika na Iran itangiye, Iran yari imaze gukoresha drone za Shahid zirenga 2,000 zapakiye ibisasu byarashwe kuri Israel no mu bindi bihugu by'Abarabu. Inyinshi zarashwe na systeme z'ubwirinzi bw'ibyo bihugu, ariko hari zabashije gucengera zigira ibyo zangiza. Nko ku wa gatandatu ku itariki ya 28 y'ukwa kabiri ubwo intambara yatangiraga, drone ya Shahid niyo yarashe yica abasirikari 6 b'Abanyamerika muri Kuwait. Izi drone kandi zarashwe ku bindi bikorwa remezo by'Abanyamerika biri mu burasirazuba bwo hagati nko kuri za ambasade, ahabikwa petrol n'ahandi. Ikiza cy'izi drone nuko byoroshye gukora nyinshi mu gihe gito. Inzego z'ubutasi z'Abanya-Ukraine zigeze kugaragaza ko Uburusiya bufite ubushobozi bwo gukora nibura drone nk'izi 500 ku munsi umwe. Nubwo zifatwa nk'intwaro zoroheje, zifite ubushobozi bwo kwangiza cyane kubera ko nko muri Ukraine zabashije gusenya systeme y'ubwirinzi bw'ikirere ya Patriot ikorwa n'Abanyamerika, kubera ko zaje ari nyinshi ikarasa zimwe izindi zikayinanira. Izi drone z'Abanya-Iran kandi zishobora guhagurukira ku modoka nto zimeze nk'amakamyo ku buryo hariho hose zaharasirwa kandi ntibyorohe kuhamenya kubera ko imodoka ishobora kuzihagurutsa igenda. Izi drone Iran yanazikwirakwije mu mitwe y'inyeshyamba bakorana nka Hezbollah kubera ko ziroroshye kuzikora. Kubera ko Shahid zigendera hasi ugereranyije n'ibindi bisasu, bigora systeme z'ubwirinzi z'igihugu cy'umwanzi kuzitahura. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva. Ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje. Naho ubutaha.